amaraso aho twadandabukiwe aho twacitse intege aho twacitse imbuto abadayimoni baturashe aho ibitero byaduteye aho satani yinjiriye amaraso yawe twese w'izina rya Yesu turesha imbere yawe yakuresha intambwe izindi imbaraga wagiye gushira akeneye kubona akoresha intambara. Reka saba abantu bari hano wowe ushobora guhagarara ahagarare wowe ushobora gupfukama apfukame twinginge Imana mu minota dufise twinginge Imana. Jewe niko nisengera kugira ngo Imana n'izindi nkomezi Imana izindi nkomezi Imana izindi nkomezi Lord besike Lord numva nakusaba kugira ngo usubire wongere ufukamira Imana data wa twese uri mu ijuru. Kubwanje ndumva twofukamira Imana rurema kubwanje ndumva twofukamira Imana rurema. Reka kuja mu bintu by'ibintu bidasanzwe ija mu bintu bidasanzwe ko icyo abandi bagakora Mana ndakwinginze wewe wavuye mu rugo uje gusenga Imana wewe wavuye ku kazi uje gusenga Imana wewe wavuye hari hose uje gusenga Imana wamenye ko ariyo yo gutabara wamenye ko ariyo murengezi umuririmbyi w'120 yaririmbye neza avuga ngo mw'ijuru imbere y'Imana nzise umuntu avugira kandi yitwa Rukundo nzi yuko mu mutima wa Rukundo handitswe mu izina ryanje kuko avugira nta mwasi iyo wabasha kumunyaga nagomana kwinginge iyo bamwene data watambutse intambuko uje gusenga Imana subira wongereza akanya ganira n'Imana amagara n'Imana tukamira Imana takamira Imana. Imana yakuremye iyakuremye ata mugambi Imana yakuretse iragenda bikaza irazi igituma niba atari ryo wiyoneye niba ritavuye mu vyaha wakoze wowe uri mu bihe bitoshe amagara Imana irakumva amagara Imana iratabara iguhe kurangiza intambara amahoro iguhe kunesha ibiragezwa amahoro iguhe kuja mu karabanaga amahoro iguhe ijambo ryawe rivuga ngo shobozwa baravuga ngo shobozwa byose n'ubundi inkomezi ari utanga inkomezi uwo niwe twaje guhamagara ukundwa igenda kurimo si uko byamunaniye kandi Imana yo mu ijuru si uko itakubona si uko yananiwe oya shikamashiyamanga reka ninginga umuntu wese ari hano yinginga Imana ashira ijwi hejuru abira Imana ngo Mana haleluya turabizi Imana yuko utata utacumuye yuko mu mahanga yose ukubaha agakora ibyo kugororoka uyu uramwemera turaciye bugufi Imana turagufukamiye twarabonye utabara twarakubonye Mana niba hari aho twagize intege turisabiye amaraso aho twadandabukiwe aho twacitse intege aho twacitse imbuto abadayimoni baturashe aho ibitero byaduteye aho satani yinjiriye amaraso yawe twese w'izina rya Yesu turesha imbere yawe yaguhora ku ngoma turazi ko ushoboye turazi kuri Imana turazi kuri Ndiho turazi kuri Nteturuye duhe kurangiza igaragazwa amahoro turinde kugwa mu rugamba benshi twaratamburanye baraguye isari abandi bari mu bugaragwa abandi baraneshejwe abandi barasubiye inyuma bamwe bari mu busambanyi abandi bari mu kabaragwe abandi bari mu vyaha abandi bari mu rumogi ariko tweho dufata ukuboko duhe marayika turongore tuzigame yabona ku ngoma turemeye Mwami barimo kudutabara barimo kuturengera twaje n'isaha uri Imana ishobore uri Imana y'amahoro turakuririye turakwinginze uri Umwami mwiza uri umuvyeyi mwiza Yesu nyaguhoraho abaguhungiyeko warabitanguriro warabatabaye abagumanye nawe Yesu nyaguhoraho wabagiriye neza
ndakwingize Mana, ndakwingize Mana, uyu mugoroba wa mugoroba wagendera Adamu na Eva ukavugana nawe. Dawidi we barabivuga neza, aravuga ngo nunamuriye amaso yanjye ku misozi, aravuga ngo nta hantu ubutaraba kwanje kova atari ku Uwiteka yaremye ijuru n'isi. Yobu aravuga neza, aravuga ngo nzi yuko Imana yanje iriho, ibyo ndiko ndacamo byose wigira bizi, ngo nazi ko ku iherezo ninashikama iherezo rya byose Imana izontabara, Imana izongirira neza. Yobu niko yavuze kandi ahagarara neza, kandi ku iherezo arashumushwa, aratabarwa, agirira neza kubera yihanganye, kubera atsinze intambara, kubera bari mu izigirwa. Mwamenya ijuru n'isi, duhe kuba mu izigirwa, turinde kwitanga, turinde gusamara, turinde kwitanga n'ibiri muri iki gihe, turinde kwitanga n'ibiri bitwaye abakozi b'Imana b'iki gihe, abatwara ibitwaye abakristo b'iki gihe, ibitwaye abarinzi b'iki gihe. Benshi baraguye, benshi baraguye, benshi baraneshejwe, benshi baraguye isari, bamwe bahinduye inyigisho ukundi, ariko tweho turaramirije, turagomba kubona ineza yawe, turagomba kubona mu nyonga zawe, turagomba kubona utabara, turagomba kubona utabara, turagomba kubona utabara. Turetse no gutabarwa kwa hano b'iki gihe gusa, turagomba kubona turi mu ijuru, tunesheje intambara, tunesheje umubiri, tunesheje satani, tunesheje ibiduhiga, tunesheje ibiturwanya, tunesheje amajwi. Yesu Mwami, Yesu Mwami, Yesu Mwami, Yesu Mwami. Zina bisumba yandi mazina yose. Wera wa Isirayeli, Imana y'amasezerano. Imana itabariwe, Imana idahinduka, Imana idaharangwa iharuruke. Turaje mu nyonga zawe. Yesu Mwami, Yesu Mwami, Yesu Mwami. Turaje tugomba kubona ingene ukora, turaje tugomba gutsindanishizwa nawe, turagomba kuzoba muri ya paradizo, turagomba kuzobana nawe ya myaka indwi abantu batosharizwa bagahingurirwa mu kirere. Turagomba kuzohaba, turagomba kuzambika ibitsiro, turagomba kuzohanagurwa amarira, turagomba kuzobwirwamo hanze abana banje mwarihanganye, mwararwanye muranesha. Turagomba kubona uwatuba kuri uwera w'amahanga, tutari kumwe nawe, twavaye tukajahe, tutari kumwe nawe, twoshikahe, tutari kumwe nawe, twova mu rugendo, twova mu ntambara, twaraswa tugatsindwa, ariko iyo turi kumwe nawe, tukomerezwa muri wowe, turindirwa muri wowe, dutabarirwa muri wowe, dusubirizwa muri wowe, twishyurirwa muri wowe. Iyo turi muri wowe, iyo turi muri wowe, tuba amahoro, turanesha, turatsinda. Abakozi b'Imana turi kumwe Mana, tugirira imbabazi nyaguhoraho, turaje imbere yawe, turagupfukamiye, turaguhamagaye, turagubashe, ngwino twubashe, ngwino twubahishe mu izina rya Yesu. Uwera w'ukuri, Imana idakora nk'abantu, Imana idaharanira haruruke, Imana idakora ku majambo, Imana isohoza amasezerano nyaguhoraho. Turaje mu nyonga zawe, icyo twase ni ukugwa mu ntambara, turaze kugwa mu ntambara, turaze kugwa mu ntambara. Turaze abantu baguye mu ntambara, Bayuda baguye mu ntambara, turaze baguye mu ntambara, bakamwa n'imibembe. Gehazi yaguye mu ntambara, agwara imibembe. Gehazi yaguye mu ntambara kubw'ubukene, agwara imibembe. Dutabare, dutabare, dutabare ishengero ryawe, dutabare Repentance, tabara abakozi bawe, turinde kugwa mu ntambara, duhe kujya mu k'intambara amahoro, duhe kuresha intambara. Senga, senga, senga. Neraide nikora senge, notenobos. Senga, senga. No pasike no.
n'Imana nziza turwanira intambara tubona n'izo tutabona ijoro n'umurango wagutuneshereza nta gacu ufise ko kuneshwa yawe Yesu icyubahiro bagiye gushyira turabishima mwishyuranesheje unesha satani unesha abadayimoni biwe mwisi uranesha unesha satani imorogota waramutsinze urusange ikuzimu ubambura ububasha bwose nta nganja gifise Mana warakoze Yesu urinde uturinde kuva ku rugamba turinde kuva ku rugamba ariko tuba abahinzi ku rugamba Yesu muri Nazareti haleluya Dawidi ageze ku rugamba urugamba ruhindura ishusho ngo Dawidi ageze ku rugamba urugamba ruhindura ishusho Kristo ageze mu isi igihe amaze mu isi haleluya wasaba no guhindura ibintu Mana nyir'amahoro wowe utuneshereza Baba wastahili sifa zote na maabudu pamoja na Roho Mtakatifu huwa tunafaulu, tunashinda kifo na mauti pamoja na Roho wa Mungu. Merci Seigneur, merci Seigneur, que ton nom soit sanctifié Seigneur. Anuishikirwa kiba kibunye mwami Mana nyir'amahoro kwirinda muri iki gihe cy'ikigatwa igihe cy'ikinyabyaha igihe cy'ikidambidambi igihe mukunzi mwiza abantu badamaraye abantu basinziriye mu by'isi igihe hari itiro igihe hariho guhumuriza no guhumikira wowe Imana itubereye maso wowe ntusinzira wowe ntukubita urugohe wowe ntuhungiza guhunikire ukuboko kwawe gukomeze kutube hejuru kutubera ubutaka mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya mwami tube kubandanya urugendo mwami nyir'amahoro Goliyati arundaraye imbere yacu ariko hari ubushobozi n'ubundi bushobozi hari imbaraga z'amasengesho ziruta ibuye rya Dawidi Yesu turamenye kubwo bushobozi turazamura ibicaniro byose turazamura ibiturwanya tubafatanira ibyishira hejuru mu izina ryawe Yesu reka twambara imbaraga zose reka tugende uko bibereye abera reka ishengero ryawe risubire rihagarare iyo Mana yari Roho Mtakatifu kama mgeni rasmi katika hekalu lako utuongoze ulilinde kanisa lako Baba Mtakatifu Baba wastahili sifa wastahili maabudu wastahili kuinuliwa wewe ni Mungu na utaitwa Mungu milele na milele Jehova Shalom Jehova Nisi turagukengurukiye dushimye kuri Imana nziza iteraniye imitima y'abantu bose hano turagukengurukiye duhagaze hano mu kwizera
izina rya Yesu duhagaze muri otorite izina ryawe Yesu otorite yatanzwe nawe igihe wavuga ngo mbahaye kanisa limepewa uwezo Baba wa kushinda kifo na mauti uwezo wa kanyaga nyoka ya mbele kwa jina la Yesu inateketeza nguvu za giza, inavunja mkataba wa shetani, inalinua jina litakatifu lipitayo majina yote. Baba wastahili sifa na maabudu katika jina la Yesu. Baba wa milele, tabara mama, tabara wakapa, tabara misore muhumi, wireshi chuma.
wese hose yarananijwe wabigize imbaraga mu izina rya Yesu Kristo zo mukoze murengeze urakoze turagushimiye urakoze kudutwengeje urakoze kutugemusa mukuru urakoze nyaguha ku ngoma ubane natwe umugoroba ubane natwe ibihe byose biri imbere Mana turakwiragije kandi wowe twamenye haleluya kujya bajya tubarira bajya bagukoreye bazokorwa n'isoni niyo mpamvu wera ihanga ryawe mwami ryemeye kwirirwa imbere y'inyonga zawe natwe turakeneye umurengezi kuri uno mugoroba rero ujye wigaragaza katika jina la Yesu wala nawe wabariko amaboko ariko turidetse icumunga hari ibyo wakoze hari ibyo bitugakoreza bagukorera muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo rero turakwinginga Mana urushize kutuzigama urushize kuzigama ihanga ryawe urushize kuzigama ishengero ryawe urushize kuzigama abakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo twese turasabye mwami mu ntambara turiko turagenda ducamo uduhe kuzinesha twandika inkomezi n'imbaraga byawe byo kunesha intambara zo mu buryo bwose mwami haba izo mu buryo bw'impemo no mu buryo bw'umubiri zahise tunanije wera uduhe kuzinesha wera uduhe kuzinesha witeka uzobukoze mwami urakoze turagushimiye urakoze turagukengurukiye muri Mana yo kwizigirwa nawe wigeze udutenderana turavunye guhangana Mana natwe mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye amen. Komera amashyi Imana y'ubusisangire. Haleluya. Ndazi ko Imana yumvise isengesho ryacu kuko nta sengesho ripfa ubusa. Twaje gusenga ni ngombwa ngo dufate umwanya wo gusenga cyane. Reka dukorere Imana cyangwa se dutambire Imana kuri uyu mugoroba. Dusabe ababana data batuzanire ibahasha kugira ngo umuntu agomba gutanga igicuma gitange. Turasabiye ubufasha n'umugisha aba bene data bagiye gutangira Imana rurema. Turabasabiye gutabagwa no kugirirwa neza mu rwego rukomeye. Turabasengeye duhezagira amaboko y'ibiganza byabo. Turabasengeye duhezagira ibikorwa bariko barakora. Turabasengeye dusaba inkomezi z'Imana n'ubuntu bw'Imana buva mu ijuru. Turabasabiye umugisha tubasengera ngo bezwe batungane kandi bazogira iherezo ry'abana b'Imana kandi ry'abakozi b'Imana. Turabasengeye ngo barinde ibyago n'ibyaha barinde amagorwa n'amageragezwa kandi bashitse ku isezerano ubugombe bwawe bane nabo tegura imitego umutezi urwane n'ibibagwanya kandi baberinyisha ikibazo kandi bahe kunesha no gutsinda ntibaze bagwe mu ntambara. Ibyabo bisobanuke bize ku mugaragaro. Mana izobukoze urakoze ko wumva kandi ukomeye. Imbabazi zawe zisubire kutuboneka ko mu izina ry'Umwami Yesu amen. 80 yizi 87 ntimucererwe rero. Ndabona ko tuzoba turi kumwe uno munsi kandi murahezagirwa cyane. Yesu abaho umugisha mugirirwe neza kandi ikiganza cy'Imana kibane nawe. Umugisha w'Imana ubane nawe. Imana ibahe imitima yanyu yifuza. Imana ibabere inyishu ibibazo byawe. Imana ibatweze ibatengakiye. Imana ibatekerere mu byago n'amagorwa n'amarushwa. Imana icinze aho zitari. Mesiya bitangira imbere. Iri joro muze kubana nawe. Umunsi wa Mungu muzobe mwapakururiwe nawe. Sawa. Kode umugisha. Utegekanye uharura iminsi 10 uzoba wabonye telefone y'umugisha. Tamure kuhaba ku munsi w'ejo wa gatandatu iminsi 10 izogera hariya bashinze nabi. Yesu yiyumvire ku izina rya Yesu. Mujana amahoro y'Imana. Amen. Umwase umwana wacu Yesu. Kaze wisenge n'umuhagaze Turagushimiye gutanga amahoro ahataranye. Ego papa Turagushimiye izina rya Yesu Kristo abarusha
bagasubira kuruhuka abantu baraye bararira bamaze igihe barira bane rero turabasengeye mu izina kugira ngo bagire ubuntu kuri Imana y'amasezerano senga sambura icyo kintu kikubuza amahoro mu izina rya Yesu iyo kamere ikubujije amahoro icyo gicaniro cyubatse mu muryango senya Yesu mwana wa Mungu izina ry'Umwami wacu zaba wastahili sifa zote wastahili wastahili ahambaye ego ukuri nikuzohora turagushimiye turagukengurukiye icyubahiro kuri cyawe abantu banga amahoro abandi abantu bananiwe ubahumurire abantu batsinze baribwa kandi Yesu ubishyire ku iherezo abantu barara bafite amajwi barigana nami barigana wowe ntubigane nabo ayo matwi abadayimoni n'isi ubashoboze namukwama izina rya Yesu arengane ari ububasha ubagirire neza ari ubushobozi mu izina rya ari Yesu imbaraga amen amen